umphakathi ngathi uyakhala ke manje umphakathi uthi ngathi awulitholanga usizo kubaba uThuso Mtawungu yakhala kumphakathi uthi uThuso Mtawungu ngathi bekangazelanga thina la hayi asiboni kahle indaba yakhe asiboni kahle nangisekazivalele nomeya lapha emotweni asazi ukuthi bahleba ngani bakhuluma ngani lapha emotweni sifuna ukwazi ngoba nabo gogo kahle this event was supposed to take place eWordCop yachintshwa le event yachintshwa amalungu eANC bayilethe zone 11 siyazibuza ukuthi what was the reason ukuthi ishintsho ilethwe la because abantu bazile event kumele ibe le eWordCop kusho ukuthi kune agenda behind khona okufihlwayo kuzovela kodwa into esifuna ukuyazi ukuthi ingabe uThuso uzonceda umphakathi noma usebenzisana naye na umasipala asazi sifuna ukwazi kodwa kuzovela okufihliwe kuyavela ngoba khona okushaya amanzi la akakhuluma uThuso Mtawungu ne community abantu ubola icommunity Thuso salla sitshaba ukuthi ngathi akakhulumi nathi ngathi uzela umajoro asazi ke noma uya campaign yini uThuso kuyoba kubike makuthi uThuso ucampaignela iANC kuyoba kubi ngempela ngoba uyobe emoshela abantu abaningi ngoba iANC imoshile phela ivali imoshakele njengoba nizobona nje after marang nizoloke nginithumela kancane kube vali 693 7244 Ntate Thuso tshwanetse o tlo dillo tsa batho tsa setšhaba mara jalo ha o tsamaya sa interview setšhaba tje Ntate Thuso kanti no sa tlo thusa setšhaba salla ka morao mona setšhaba ke se salla ka morao Ntate Thuso kanti no tlile o ANC no tlo campaignela ANC na batho no tlo campaignela ANC na Ntate Thuso mme o go walla mona o lela o Ntate Thuso no tlo campaignela ANC na batho nangu baba uThuso uyahamba abantu bayakhala laba abantu bayakhala ubaba uThuso uyahamba nangu umama uyakhala lana ubaba uThuso haya kamnaki impela uze uyahamba impela ushaya imoto kusho ukuthi ngempela hayi bekazo campaignela iANC ubaba uThuso la bekengezanga esichabeni unasatla sichabeni kanidi hayi unatlo campaignela ANC straight because naba abantu bayakhala utsho unasatla sichabeni unatlo campaignela ANC mekona walla ulela go Ntate Thuso amothuse o tsamaila shapa koloi ya hayi mathata ke ao ka nnete hayi Ntate Thuso ona satlela setšhaba ona itletse yena le ANC una tlo campaignela ANC mo mara re tla expose hana chance ya wa bona sometimes re tshwantse re no face nnete Ntate Thuso is a radio presenter ba haitso even if maybe time mo go thusa batho like ka di programs tsa high mar he's a radio presenter ke public figure has a politician so o ka ulubella o utlwella video e ke ntate re ke tlo mo expose like o batla Ntate Thuso hore a dlale role ya bo politician a address e setšhaba a etseng and which is ha se mosebetsi wa hae o hore Ntate Thuso e be ile hore ke yena o ile hore o address setšhaba video e ke video ile hore e tsere ko vale so ntate o ntse re tlo mo expose bile modima mo ke makatsa ke mme o wallang botlhoko alla ka tsela ya utlwisa botlhoko alla la Ntate Thuso motlhomong ona le tse ile gore nanya ka ho di share le yena mara I don't know but mo it seems like nearly event e leng gore ne ho tlile mayor Moki so ne ba emetse mayor tlo ba addressa so mayor ba rote tswalelletse ka mohara ha hantweng ye ke ha broadcasting khumbile Ntate Thuso so sometimes o ka krela hore a ke radio he ba bolela like ba tswalla for noise and for something so if ever somebody hona mo na utlwelletse maybe via
phone or something o ka kry-a le gore ne ntse ba no bolela fela ba bolela le community e leng ko gae and then ba fetsa ba bula le bati ba addressa community e leng teng around. But anyway a ke eme le Ntate Thuso mara se ke lekang go se clarify fela ke gore Ntate Thuso is a radio personality, so go na le tse dingwe that is why video e is trending on the social media, but people ba ra wa le votetse ANC tloelang Ntate Thuso ala votela Ntate Thuso le votetse ANC hona ba nong le nyako blame Ntate Thuso mara ntse le votela ANC le ntse le bona gore ANC ya le tlaisa. So ke tse ding tsa dilo tse leng gore di a diragala. Comment down below o mpotsa gore wena keng se leng gore like wa se bona ka video e kene keng se leng gore se ka mogare ga kelello ya hao. Don't forget to subscribe to our channel Ghetto Fame TV Network. There are 2 channels, Ghetto Fame TV ke channel ya rona e leng gore ne re berekisa before, but hona bjano re berekisa this one ya Ghetto Fame TV Network. Danko.